Hei All India Radio Aizawl ani. Chanchinthar puan main azadi kamrit mahot saf quiz result ilo puang masa ang. Nizana quiz zo nakha Frontier Gandhi tia ansoi thin kha tunge tia nia. Acha na chu Abdul Ghaffar Khan ani. Zona changdik masaberle lo man la tu chu David Zothan kunga mison veng Aizawl ani Chanchinthar achiar tu CVL ruata. Mizo Myanmar mi raltlan o mek te chinchiale identity card pek chuat na chu zo thoi tum ani zirtop zana tang Presbyterian Kokhan Pastor Bialtina Bialin khompui nei mek chu zan in hian atria kang Prime Minister Narendra Modi chuan India rama kheurel khol manga sumpai pek na maso na chu lung oi thak ati thuasoi Russia medin British SAS Special Force expert ten ansul nu noi bo turin Ukraine khothanglam anom chil anga ansoi chu Russia State Investigative Body chuan an chui zui don Mizorama Myanmar mi raltlan om mek te chinchiale identity card pek chuan na chu zo thoi tum ani Task Group on Myanmar Refugee chu an Chairman Home Department Additional Secretary Hovin zirtomni khan an thukhoma heta hian Myanmar raltlan te chinchiale identity card pek chuan na chu ama theyang berazo felni se antia Tun hai ruwa surle thipui na ti chiat raltlan te omna relief camp chungchang te soin anmamo zual pui pek dan turte an soya thin relief camp ati chiat hi longtlai district a pangale lunglei district a pakhat awm ti report an dongani raltlan te ton pui na pek dan turte an ngai tua boka raltlan te chinchiale identity card pek chua na hi February thla zo tum ani line relief camp a hrileng a hluar wangtein a hun hi po sei ani Thudon danin Mizoram hian raltlan singthum chuang anom meka anjinga hian kumsang ni somni Myanmar in thlanpuya thlantlin MP le state dan siam pola thlantlin mi somthum borvel an ani official te soidan chuan relief camp om khom te chinchia na hi ahar savak lova ma se chung khat laina le thian te belte mi in luak khosa te chui zui ahar sadewa chu baka anlo lu nuwa ho chhole te anom boka wangin raltlan omzat po hi adanglam rengani anti tun hai khan Chin National Army CNA le mipui tangrual sipai por rang Chin state le kalimia wa omek te chuan thucha in trom siamin raltlan te lo huma an en koldana Mizoram mipui sarkar ko than le por rang chunga lom thon soya heti lai kar raltlan anga oma rui hlo tol ruk ching te chu an chin chia an zui don thon puanga raltlan te po an omna khuwa thewa khotlang ta na mi changkai ni turin an cha ani zirtop zana tang Presbyterian Kokhan Pastor Bialtina Bialin khompui nei mek chu zan in hian atria kang hrilenga wa kum ni chung mumal taka Pastor Bialin khompui nei thei ani tolo nuwa kumina chuan pa ngai takin Bialin khompui om le thei ta a zirtop ni zana palai lom na le report in khom nei ania nimin ni leng kharo rel na hunata na man ania zana wantlang pathian biakin khom nei ania voin choma le chonu khan wantlang pathian biakin khom nei ani boka zana po chhun zom ani ang chohin khoma lalpa zamria sacrament the ania zan in khoma bial chairman kal chuak ten in thana sermon an soyanga pathian biakin khom hun ranga thupui soitura ruat ten thucha an soidon ani Mizoram Presbyterian Kokhan hian bialin khom pui hi rual khai taka manani theinan ahun tur hi sinotin ruwa manasiamin April tha pathiani voili na manga nei thin ania chuti rualin engamoro kholna awanga mangma hret le mangtlai hret anom thin bok ani siha po Mizoram hundang rualin bial khom pui hi siha Presbyterian Kokhan New Colonia nei ania nimin nileng ro rel ania voin choma in khoma thupui mangin pathian thucha ngai thak ania chonhulama lalpa zamria sacrament kil ho ania Reverend Ming Than Sanga bial tu pastorin abuat saini siha district hian Presbyterian Kokhan hian pastor bial pahni siha le tipa pastor bial anneni Presbyterian pastor bial in khompui hi share chipa chuan COVID-19 awanga in khompui pa ngai kum ni chung nei thei lo nuwa pa ngai taka nei le thei anita a Rorel thupom lang sarjinga Sinod Hospital specialist Dr. Lakdan Kalphung le anhlo en non rot nate No pang Sunday School in khompui in ti siak ti top rot na le revival crusade nei rot nate atelani kosi papo khochunga pastor bial panga zirtop ni tlai nomination committee thukho matang khan pastor bial in khompui tran ania kosi pastor bial in khompui a hian nimin inrin ni khan in khompui ro rel hun man ania voin pathian ni choma in khoma pathian ram sum report le
ahlan na ba ka pathian thu cha ngai thlak ania chonhuin khoma lalpa zanria sacrament kil ho ania zanin khoma bial chairman kalchuak ne na tangin in thana saramon ngai thlak ani ang Mizoram darkar somni pali chunga rikai zat somsari pasari chu state rang din hun enin pasari na ani Mizoram hian rikai mek active case nei tamlama pariat na ala ho mek boka Mizoram darkar somni pali chunga mu chuwa tharhim har sak state pariat rikai mu chuwa thar zong za zela somko paruk point paruk pasari zetania mar sak state dang pasari jinga rikai pasari mu chuwa thar ania endi ka tanga rikai mu chuwa za chu za zela som paruk point pakhat pali ania rampum huwa pa chuan za zela bial point panga pakwa chau ani Mizoram rikai thar hi serchip district antam bera somni pasarin oma Aizawl district somni pali mu chuwa ania adot lunglei district som pathum omin saitwal district pariat mu chuwa thar ani bok Mizoram sinot chuan karkalta bairabi le pangbal kon vela thipui le rialin chena inati chiat tuarte chomdolna an hlan Mizoram sinot IO hian sinot puipa executive secretary Reverend Dr. Lalom Zuala statistician Reverend Lalsang Berale sinot secretary junior upabilal mulianate amuna ankala pangbal kon biala chungko za somli le bairabi biala chungko somli pakhat anvain chungko za somriat pakhat chomdolna atan hian chengloi sompali singruk le sangriat chu bial vong tu pastor tele an bial hruai tu te kuta an hlan ani voi chonudar ni le minit somnga vel khan kolosib le vaireng te inkar no chim luang kho chung kongkoya bike le scooty an in suwa scooty khaltu tlangwal van lalrin hlua kumsom pasari bil khothir tui thawenga cheng chu amuna borala arwang hi vaireng te damdoina postmortem ani nuwa an chena ina lak chho ania zanina ruang hilumen anianga naktuk chundar som pathia vui ani ang zirtop zan thim hlim khan champhai police traffic cell ta chuan champhai le zo khothar inkar ruan tlang khodaya heroin ninge ya hriat sabon bom som panga da gram za som kuarit chu anmana police ta rui hloman nei tuapu van khochiar kum somli pani zo khothar khuani in chal chu meichaman phalna maji shreida tanga anlak nuwa man ngalania champhai police station a alaka thu boizia lu ngal ania nimin khan ko ta hruai nuwa champhai district lung ina khung ngal ani champhai police te soidanin tunlai hian rui hlo atama high school le higher secondary school zirlai te rol zinga heroin khoi thar anom nuala nule pa te chu an fa te chi ka ngai venturin an nge na rui hlo khoi thar an tamawang hian thilbo abikin mobile phone bo atamnin an soiba ka raltan anga in chal rui hlo tol ru anom nual nin an soibok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Prime Minister Narendra Modi chuan India rama kheurel khol manga sumpai pekna digital payment masona chu lungoi thlakati thuasoi Prime Minister chuan voina All India Radio man ki bat program athucha asoya UPI chu ram economia bungpoimo tak ani thuasoya achan chu thingtlang le munkil khor zo ka po UPI chu amman zel thei to wangani ati kheurel khol manga ram chunga sum chevel chu ni tinin cheng vaibel se sing ni hu velani thu Prime Minister chuan soya March thla khan UPI manga India ram sum ti che chu cheng vaibel chenwai som vel ani Gauhati Municipal Corporation GMC in thana BJP chuan ne na anchang BJP le an thopui asam kana parisat chuan seat somruk omna GMC a seat somthum parukan la a BJP in amalin seat somthum pakhat an la a asam kana parisat chuan seat nga an la ani Russia media in Britain sa special force expert ten ansul nu nuai bo turin Ukraine khothang lam an omchil anga an soi chu Russia state investigative body chuan an chui zui dona Russia RIA Novosti News Agency chuan Russia security atanga adon soi chongin SAS member somni vel live region a tir anni thu achu ani UK special air service SAS te hi sipai beipui thak turte raldo turtea abik taka training pek te anni Chanchinthar puanti top main Chanchinthang pui Mizorama Myanmar mi raltlan omek te chinchiale identity card pek chuan na zo thuai tum ani zirtop zana tanga chan presbyterian kohan pastor bialtina bialin khompui nei mek chu zan in hian atriakang Prime Minister Narendra Modi chuan India rama kheurel khol manga sumpai pek na mason na chu lungoi thakati thuasoi Russia media in Britain sa special force expert ten ansul nu nuai bo turin Ukraine khothang lam anom chil anga an soi chu
Russia State Investigative Body chuan an chui zui don chu ti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ni